Shalom, salamat karboro, salamat sitamu, ulendui te channel YKB Bahasa Toraya. Karena pematua, nadi bahasa, nadi rangi salatanandung, nanti atu totemo, tapalaku pak tunduan, pena masallo, ta sembayang. O puang ambek mamaselan suruga, lima masel yuka boro komi, lako kami panampami. Mika masaikan te allo kiolai, mika masaikan kamatotoran sia kabattaran. Laki olai te katuangki, batu lakinannung te katuangki, kipo pengkaron to lang kadami, tu laki basa, laki rangi sia laki suka mandalan lan mata penangki. Puang penama sallo, kosaikan ni penangki, tangaki, niate kadami o puang laki tandai patunna, angki pogoi, angki siria kamoparan, kama sakean sia kamarampasan de mekalemi. Saka akan lonanung kadami opuang akada-kada mokomi. Lampuang ki pong Yesu ki mas sambayang. Amin. Pak basanta tutetemo diala lamai sura kareba kaparanuan na tonorani Matius pasal sang puluanan angka 5 selako angka sang 22. Surat kareba kaparanuan atau nurani Matius pasal A sang puluanan angka 5 selako angka sang 22 niat tunas pak basan talamai angka sang 22 kubasa itu karena pematua na kuat maneri naisan tinde tahu kumua tangia napokada tula umpenandai kalena diomai ragi sangadina diomai pangadaran atau parisi sia to saduki ya tulunna pa nanungan talanti atu totemo yang mutunakua raginna to parisi sia to saduki suluk sulanasang tu dekamasailan puang den kada tu nenne di pokada ke denni apa tang dikilalai nakua batu raka tang malilu batu nana inang den bang atu anna den tang mengkilala ya moto anna parallu tu tontong marea susinna mo ke launo laki misa akalingkan naden tu apa mandu parallu la diba apa belanna tang mengkilala mo ki saya lako buda apa natumang den pisan lan kalingkan anna tang mengkilala tu anak gurunna pong Yesu umpokinallo roti ya to namuk mo si pa akada tu katayaran na roti napakilala mi pong Yesu kumua daan naranggang. Nako pong Yesu tae para kamisan ni. Siya tae mora kami kilalai tudio na roti 5 anna 5 nga saabu tau. Napira karan nang ratu saya sesanna mang kami rampun. Napataru mi pong Yesu umpakilalai kumua indere tu sipatu mi kareyai. Ya mo turagin na to parisi siya to saduki. Ya tu nasanga pong Yesu, ya mo tu pangadaran to parisi, siya to saduki tu madomi, umpati turak salah kapatonganan na. Ya tu pangadaran to parisi siya to saduki, ya mo tu umbulang leko o pangadaran katonganan na puang. Pa apakilala lo kaleta kumua lamareaki, lako temai maarupa-rupa pangadaran. Buda ditiro to mai tau lendu masallo nalan katuanna. Apa si tonganna iya tulanna penanna ya mutu kabulitukan. Buda pangadaran me papusa tumara me apanni ketayan na mandalan pentoyanta lako katongananna puang matua. Ya moto anta parallu parrukulan kapatonganan untuk emanda sukaran alukna puang matua. Amin. Tamas sambayan. O puang kurusumanga ate kadami. Unada ikan ni latontong untuk emanda dio na kadami. Daana palusalakan ni tem rupa-rupa agan tu maadin lom papusakan no puang lantai kalingkan kiolai. Ya kitontong kamali kadami kibasa sa kinanung laminto Allah katuangki manasa ya tuling kalingkan na katuangki
lama pelulako kalemi ang kito yang di may marupa-rupa petoba. Kamasaikan niyo puang siya kosaikan ni. Kitontong pemana kadami ya mulaki pomau pa siya kiporongko alante katuan mikamasiankan ni. Kurusumang o puang rampokan mati kalemi masambayang menggaronto anak kabaro mi puang ki pung Yesu. Amin. Salamat ala ko kita solanasang.